Original Pada. Apanga kuchokoza tagili. Mr. Uncle. Prophet Joshua. Western Union. Namjua Boss Mundial changwa se Boss Ndogo namjua mwenye sote Dolan ni weye banamwita eti machine hapana kuchokoza tagi nachokozwa ariko mwana burangewe ari ikintu ndi kwibaza kikancanga kikancengura umutima. Aya mafaranga ya Prophet Joshua ngo ni Rovaya nje ndi gutekereza nkashishuza nkavuga ati se amafaranga arimo gutanga ntago ari sikamu. Maze gukora video zigera, iyi ni video ya kabiri. Ese kuki abari kwigarukamo cyane? Prophet Joshua turabizura umukire ariko gabanya ibintu byo kwiharira ku bandi. Video zingahe zose umaje guha umuntu amafaranga inshuro zingahe? Hari abantu ndi kumva ngo amafaranga mu 200, hari abamuhaye bwa mbere mu 50. Ese twebwe turaziriki? Niba ari bumbeje bya faze dufite TikTok ndabifite. Aje nubwo nabyo aho TikTok ndabifite 100 na video nayikoze ejo yararebwe. Ese arabura iki natwe ngo amafaranga tugereho? Niba uri umukire Prophet turagusabye natwe tugereho, wijya kuri side imwe twese tugane. Ariko byo no mukire guha umwana w'imbwe 200 byose ntari kintu umupfana. Nibaza nk'umuntu ufite umupfana amafaranga wamuha, mbona dusa memenye uri onkire wanjye, mbona dusa mara Prophet ni onkire wanjye muri keretse yaje gabimba ngo Prophet ngo ari kintu umupfana bihakana. Prophet ari kintu dupfana. Nukuvuga ngo abantu mutari kugenda ngo mukora ubushakashatsi nyababwiye ngo muri ibigoryi cyane. Umuntu utazi Prophet Joshua njye ubunibere kuri internet, niyo muntu nshaka kuba ndeba, niyo muntu nshaka kumva mu matwi yanjye. Ari ibintu mbonye bitangaje ndavuga ati mana yanjye 200 ni igitonyanga mu nyanja. Numukiri uyu mugabo njye ndumiwe bro. Reba ino modoka afite Benz bakuriza zindi ngo zabate detainer bro. Reba ino modoka bro. No modoka njye n'ubwa mbere nyibonye ahubwo Prophet Joshua iyo modoka kwitayijyana mu muhanda ngo tuyibone kuki uri kuyihisha cyangwa yitwarira muri yanzu yawe nziza iri muri Amerika. Ndagira ngo noneho mbereke ikintu cyane y'ubwoba mu buzima no mu maraso. Hano hantu Prophet Joshua yahuye n'umuntu bita Elon Musk. Ibyo ntago birenze, ahubwo reba uburyo yari yambaye bro. Yari yamufetse ariko bwa Elon Musk uri hasi bro. Nigere kuri Google mvuga ati ibintu bashobora babeshya, reba ibintu nsanze kuri Google. Prophet Joshua afite miliyoni 12 z'amadolari bro. What the fuck? Ino nkuru rero kugira ngo nyivuge ntanayivuga ndi kunuka kamanze nitera gaparufu. Prophet Joshua kuva natangira gusoma ibitekerezo bye, reba uburyo ndi kwicara akaguru ku kandi bro. Prophet Joshua, you the best man. Umuntu utakuzi bawe ndagukubita ikiboko genda ufurenge Prophet Joshua nonanga gukora video gusa byonyine araguha amafaranga yagutunga ubuzima bwawe bwose. Prophet Joshua
kwizina ry'Imana we none ndinereye kwizina ry'Imana umukire Yesu we none ndamwita gute ndamwita umuherwe ndamwita umukire ndamwita umugwiza tunga ndamwita umuki Profete Joshua we Yesu we usemuzi kimwana katsome kuri jide hariko wenda ndatuza Profete Joshua aranyitegereje ambwira ati wakigoryiwe wagicucuwe wamburanye iki unsaba desa unsaba ibihumbi bingahe ijana wikigoryi amayumbi 200 narimburaye Profete Joshua ngiye kuba kubita episode 700 mbabwira ngiye kujya kwisura Profete Joshua mbereke ese ubundi atunze iki Profete Joshua reka mubwire nimba Profete Joshua taramumenye uri ikigoryi nimba utamuzi tumufollowinga mwita Profete Joshua Lavie irindi zina ntabwo ndizi n'igifaransa ibintu by'abakiresinya bimenya ambe 200 ngiye screenshot Profete Joshua ngiye kuba kubita episode 12537 ama episode ku buryo uvuga ati Profete Joshua anzemo mutima mwakire nkuko wakira umwuka wera direct. Cyakoza bro nibavuga uyu mugabo bita Profete Joshua nyine jye uhita umanika amaboko ngiye kuguha impamvu ngiye kumuvuga ni uyizi nyine we nyirubwite niwe uyizi ya urumva hari ukuntu nyine nk'abajeni tuba turi broke nta kintu turiho ukisohoka nawe ukavuga ati reka njya ahantu wenda kuri veni zanjye cyangwa se 15 mbe ninywera iki mbe ninywera utuyoga turi aho ngaho twa make nyine mbe mpeza abantu mbereka ko nyine nta ribi. Rero muri icyo gihe iyo ugize ishaba Profete Joshua akinjira ahantu uri noneho irindi shaba rya kabiri rirenzeho ukagira ishaba kicara kuri table wicayeho bro no kuvuga ngo twatuyoga ruri kunywa cyangwa se twadufanta tujya ku ruhande ntaga kubwira ngishyura just utangira kubona za Black Label za Jack Daniel za nyine za nzoga zigiye zirenze man za zindi uba wumva no kunywa aho ushaka kumva uburyo birenze gusa ariko byumva man ukabona hari kuza ibintu birenze gusa nyine ariko byumva nyine ukabona uyu mugabo bro ngiye ubundi sinzi n'abantu none yabasabye kumuvugaho nyine ngiye nabibonye ndavuga ati wenda nk'abantu batabizi reka nze mbarabure bro niba yabasabye kumuvuga mumuvuge mwikifata mwebwe mwigira ngo ntago muzacinya ntago ibi babyita gucinya inkoro bro babyita umukire yavuze kandi umukire ntagasaba umukire arategeka abandi bana muri kujya kubona mukabona ama mobile money yabo arasonye mukibaza ngo byagenze nta kundi kuntu byagenze wowe fata video kandi niba bikubwiye ukabifeka uranga kumuvugaho uvuga amatiku atari buze kugwinjiriza n'igiceri cya 5 nta na bando basi za 200 ufite nta n'ikintu na kimwe ufite uraho ngaho watinye kuvuga umukire nga kwihera amafaranga reka abandi bana bayo bayakorera gake This man, I don't want peace. I want nagira ibibazo bibiri ibibazo byo kubura mega nkazigura zigashira vuba kubera Profete Joshua arimo kumuvuga ngo amafaranga n'ibiki ngewe ikinzanye hano nukugira ngo imbuga nkoranyambaga zimfashe ngere kuri Miss Juru umukobwa mwiza munyamafaranga kazi umeze neza nabonye inzu wubatse ifitwe na bake muri Kigali n'uru Rwanda mama ya Mungu nashaka kugusaba service wamaye karibu mu rugo rwawe fa kuri aba Profete Joshua bigira abantu badanje badafite nahantu ho mbabara ngewe nze ngusure muri urwo rugo niyo nakifoto zifite nkanagenda nibirenge hose kandi nange rero ntugire ngo n'umuntu uhubutse nge nitwa Amavide ningutanzi nyina filime ndi umunyarwenya nkaba n'umunyamakuru yewe ndi n'umustar mfite utuntu tw'utatuwaje iyi tatuwaje yakorewe muri Kingsman Tattoo Miss Juru wamaye karibu hanyuma Profete Joshua nawe najana ryanga murindi kanda kanyenyeri nayi tutaona nyakubahwa Profete Joshua ndapfukamye rwose ndapfukamye mbabara n'ukuri
myiza yamenye abasetsi nukuri abantu bamereye nabi ya video nakoze ukambwira ngo ninjye ugezweho abantu bamereye nabi abantu bari kunyandikira bakambwira ngo ni pranka ngo ntabwo bishoboka ngo si byanakunda mbabara dore ndonje ndapfukamye mu muhanda dore ndapfukamye bereke ko byose bishoboka nukuri rebe SMS abantu bari kunyandikira do urabona bidateye agahinda koko biteye agahinda abantu ngo bakeneye kumenya ko atari pranka bikore rwose ubishire ku mugaragaro maze we umva ndahita nambara ubusa mu muhanda ndahita mera nk'umusazi umuntu bita Prophet Joshua ari gutanga amafaranga ngo ku muntu uri kumutaka ariko se muri kumutaka hiki Imana yamuhaye gukundwa ikamuha ubwiza ikamuhereza uburanga utabona ahandi kari umusore mwiza w'igikundiro Imana yamuhereye amafaranga mureke tugire neza tugire ngo ni marayika yohereje nanjye nihere Yesu we umva nyumviye inkuru nyine njyewe nababaye Prophet Joshua ngenda cyangwa ubwire ko njyewe nababaye nyine kumva ko ufite miliyoni 100 zo gutanga kugira ngo abantu bakuvuge icyambabaje niki Prophet ubundi wowe ubwawe ntukwiye kugira ikintu wishyura kugira ngo uvugwe ahubwo umuntu wese arabizi ko mwisa agomba kuvuga Prophet Joshua sinzi niba muri kumva uwo bita Prophet Joshua ni ATM machine. He's a billionaire bro. Ubundi Prophet kugira ngo idolari ryitwe idolari niwe washyizeho umucyara avuga ngo izina niryo twabatiza idolari ntabwo nyine akeneye amafaranga kugira ngo abeho ahubwo amafaranga y'ubwayo aramukeneye kugira ngo abashe kugira agaciro ATM machine Prophet Joshua ni wa muntu ufite kuza mu mudugudu cyangwa noneho hari ukuntu bajya bavuga ngo hari amafaranga angakora ngo muri Afrika ngo hari umuntu ngo ugira amafaranga muri Afrika ariko ngo yagera hanze ngo bikagenda gutyo Prophet sukabayeho ahantu hose ari ahagarariye ifaranga mu isi hose nani ahagarariye currency ikoreshwa mu isi hose nagera mu madinari arabari Prophet nagera mu madolari arabari Prophet nagera mu mafaranga y'u Rwanda arabari Prophet nagera mu makongomani ni Prophet Joshua ni wa muntu udakeneye ko ifaranga arikenera ifaranga ry'ubwaryo rikaba rimukeneye ifaranga riramukeneye kugira ngo rigire ubuzima gatozi nyine icyitwa money need Prophet kuruta uko Prophet akeneye amafaranga sinzi niba muri kumva uwo bita ubundi abahanga bamwita ATM machine niwe kumwe bavuga ngo umuntu anyari kinga nyari ki Prophet we niyavuga amafaranga basohoka ni wa muntu mureba ukayitugira gutyo bavuga ngo salute Prophet Joshua n'uyu nguyu ubundi isi dafite Prophet ubundi abahanga bavuga ko Prophet bwa n'umujyanama wa Elon Musk akaba umukwe kazi cyane wa Jeff Bezos yitwa Prophet Joshua bro ATM machine Prophet yaje muri Genesis akajya afata ifaranga akagira ngo man ejo bundi Kevin Kadari muri Uganda ni gutya Prophet yakandi utunyenyeri ba The Ben nyine ni wa muntu he's a beyond nyine ari beyond yabo bantu bose twita abastari ari beyond y'abantu twita abanyamafaranga niwe mafaranga ubundi yitwa Prophet Joshua Prophet ni visa ni visa ni moteri y'ibinyabiziga ni moteri y'isi ni Prophet Joshua salute bro ubungubu tuvugana mvuye gukora episode 100 zivuga kuri Prophet Joshua le voyant Papa Dangote mwenye pesa nyingi sana kijana mwenye hela Banque Mondiale Monsieur Prophet Joshua bonjour monsieur negereje momo yanjye kande ndakwereka ibintu ndamuvuga ivato ndikure mu kanwa negereje maze kumuhereza momo ntegereje amafaranga ngereho gusa ibintu ndi bukore naga ari ibyina mbibutsa kandi watangiye kumuvuga 2024 ataranyishyura na n'ubu bakimavanga agiye kutwishyura nahise nkora video ako kanya ninjye wa mbere watangiye gukora video ivuga kuri Prophet Joshua abandi bose musigare kanze nkwereka ibintu ndi bukore ndamuvuga ko tugira umunwa ndamuvuga Papa Dangote Monsieur Prophet Joshua le voyant Banque Mondiale Papa Dangote Uwiteka marishobora byose nzi imbere yawe hari umukire witwa Prophet Joshua aka ATM machine twagaboye nyiri mafaranga nyiri mitungo nyiri zahabu nyiri diyama afite amafaranga n'andi y'ubuntu uyu mwana rero
ubundi buravukiye mu gihugu cya Kongo haraza Gatanga ahantu bacuruza amabuye y'agaciro amadiyama amazahabu ariko aka kanya ibereye mu Rwanda aba mwana w'umunyarwanda no urebye isura afite reba ukuntu asa reba ukuntu ameze wagira ngo ni umumetisi afite amafaranga n'andi y'ubuntu mahanga agenda ubugenderere akwiye kungetura yawe chef raba umure ku mafaranga kumuvugaho byonyine miliyoni ahita ayiguhereza ejo rero ni kuri TikTok ngiye kubona mbona afashe umwana w'umukobwa bise miliyoni kuri Momo bro ba Ice Mobi amafaranga barunze ba Patino amafaranga barunze yanjye turanguka kajwi amafaranga yayanze mana Prophet Joshua abe ku mafaranga twese tugereho urakoze mbise nize inzira rya Yesu amen yari amaco y'inda nuko yindi umuntu kuyivuga agahita muvuga ngo ni kwagusabiriza ntago ari ukubeshya pe bamwita Prophet Joshua Papa Dangote mwenye pesa nyingi sana mwenye hela mwenye birombe ATM machine mwenye banki yitwa Prophet Joshua none nukunasa no mu maso turabibona iyo uri kureba umukire mu maso hari igihe unamureba n'uruhu rwe ugahita wikanga ngende mureba none ukuntu abarinzwe afite Bress mwenye Bress ngiye kuvuga amazina ye 30 mwenye pesa nyingi sana kijana mwenye hela Prophet Joshua ATM machine banki Dangote Papa Dangote Papa Birombore Diamant mwenye blessing of God ndayivuga no mu Gifaransa Monsieur Prophet Joshua mtoto mdogo mwenye pesa nyingi sana ako prophet mwana wanjye agiye kujya ku ishuri da mwana wanjye agiye kujya ku ishuri ngoya nuko umuvuga ntago ari kubeshya asa n'amafaranga afite n'umugisha kafite umugisha ra no mu maso biramusa mwenye pesa nyingi sana Prophet Joshua. Sasa narindi kuscrollinga ngagwa kuyu mugabo umukomedie banditseho Misusu reka tumwumve ibyo Misusu avuze ku mazina yanjye bayita Prophet Joshua Remitly Western Union ATM machine Hankala Banque Mondiale ATM Visa cards tajiri bose mdogo nabii mkuu mwenye hela zote dola pound ni mimi MoneyGram ni mimi. Sasa huyu anachokoza mtajiri kwa maana yeye fita mafaranga wanaita ATM money machine Visa card password ya Visa card ni kumvuka 100,000 ke kuzamuka yarikoze so reka mwumve gato mwumve Misusu umwumve mimi mtajiri sasa kuna watu wanazania mimi ndio nafanya ziaka nyena ngo ndimo gukina nango ndi muri game. I'm not joking ni ibintu byose ariko ari kintu najya joking nacyo ni kintu bitamufana reka mute mu mwana reka mute mu mwana zero kane I'm not joking. So pesa zimemfikia tayari. Nampa pesa. Njoo. I'm not joking. Kama nakwambia mimi nina pesa, fanya kuja hapa. Ni hapo gusa mugomba kwiyabuna. Ubundi mwiyabuna kubandi umbashaka wiki. Nacho wakumarira ubavuga nacho baguha ushiraho like na nicyo bateganya kuguha ubaririmba na nicyo bazagufasha kuja hapa. Boss mtoto mwenye pesa nyingi. Hankala tajiri ATM machine ndio mazina yake. Ila ni post no yake.
ATM machine, Remitly, Western Union, MoneyGram, money transfer. That is me. Thank you. So, naendi kubwira abantu ko nashize budget ya milioni 100 yo kumvuga gusa. Any place werere kubera ko amazina yanje banyita World Remit, Money Machine, Western Union. So uyu mwana w'umuhungu bita nimba kagaragara yakoze ikintu ngumva ATM igomba kuvuga. Mwumve gatoya. 100,000 200,000 niongee mimi nakupa pesa. Ice movie, I need to give you something, huh? I need to give you. Mimi nakupa leo pesa na kesho mvuga ndogera ngwe, nesho mvuga ndogera ngwe. Kandi kama hauna kazi, kokote ulipo na kazi uniseme nini? Yaani uvuge kusanuka kazi yako bwana. Ngeenda mtoto anahangaika, mtoto analia mzazi amsaidie. Unaona? Analia ATM ikora umurimo. Yari bari kurota ATM ikora umurimo. So ngewe Money Machine, Prophet Joshua, mukuru w'abakuru na unduta uhari. Bose bavuga ko babanduta barabesha. Preve ziri hano. Umuntu wese urumvu ufite 100,000 ke ejo. Ngewe Prophet Joshua ATM irakora, mobile money yawe irasona. So nge kumutama. I'm not joking. Ndakubwiye mwino ukore subscribe ku account yanje nemukaje muzanye ibintu by'imikino. Ubundi bari amureba bamariki nakina gufasha kuzimo kagendo kamure gushinde kuki. Reka mufashe. Reka ndebe. Iyi nagari content. Mubabaze munabahamagare ku matelefone yanyu. Eske amafaranga muri kuyabona babasubize. I'm not joking. ATM mukazi. Ntabwo ndimo gukira. Profete wa maye kurakoze ibintu bizima. Kora ibintu bizima. Kora ibintu bizima. Kora ibintu bizima. Kora ibintu bizima. Ndamuhaye. Amazina ye y'ukuri bamwita Enoch Kagaragara. Enoch ndazimuhaye zamugeze. So nabo ndimo kujokinga. Kora kazi. Kora share hii video muiposting ahantu hose. Niyo murimo milioni 100. What do we need? Money Machine, Remitly, Bank Mondial, Hankala, Kalanka, Feza is me. Mobile banking, Wi-Fi is me. Wireless is me. Vuba, that is me. Now untingishiri. Murakoze Prophet Joshua the Legend. Thank you. Bonjour. Wabuza kazi, akazi karahari. So iyi nagari content ndimo gukora. Na nubwo ndi content creator. Na nubwo bireba aba content creator gusa oya. Everybody amherere yose. Ukaba ufite 100,000 ke kuzamuka. Jya kuri ATM machine uyabikuza. What Remit is me. MoneyGram is me. Kalanka, Pekunya, Hankala is me. Naundu zabona, naundu zaza. Gukora ibyo nyewe ngora. Prophet Joshua, mukuru w'abakuru. So nani natinze guha Shema Patino kubera ko abantu benshi bari batunze umurongo. So mumve icyo uyu muhungu yavuze. Arabwira ati umunsi je umuntu bita Kevin Kagere agiye mwabonye kuba mujugunya amafaranga utagiraga mu mayero angana n'ibihumbi 3 kandi uje kubona ko yabipanze yaciye aho ngayo mbogo umwana w'umunyarwanda aravuga ati ariko ngewe anyita Joshua Prophet ndi umukene umutaji icyo renge navuga ngana iki Kevin Kagere kuri telefone ye babucunge hafi ubu ntabwo bari gusohoka Ngombe hano gatoya. Tajiri, Money Machine, Visa card, Western Union. So I'm not joking.
na nubwo ndi mu mikino. Wherever you are, uri umukobwa mwiza ukaba ufite 100,000 ke kuzamuka, kora video umvuga njyewe Prophet Joshua, njyewe ndaguha amafaranga. ATM machine, money machine, limitly, nikupe pesa. Kandi ushobora kuvuga uyu munsi video, ejo ukavuga iyindi biremewe. ATM machine irafunguye. ATM ariko ni mufite influence zikomeye. Come to ATM machine. Reka mute mu uyu. Reka mu amafaranga. I'm not joking. Yena gonaje ku joking hano. I'm not joking. ATM iri wazi. Yamugeze. So now ndimo kujoking. Wherever you are watching me in this moment, ufite influence 100,000 ke kuzamuka, vuga Prophet Joshua is me, Badman, mukuru wa bakuru, na wundu zabona na wundu zaza. Kupela video nababwiye ku banki yanje twebe nabo tujya turyama amasama 20 twebe turakora Remitly Western Union izindi bank zifunga saa 12 ariko twebwe na masama 28. ATM machine hankala. Umvipi umwana yangore uyu mwana ngiye kumukorera gashi. Umvipi yangore yasore indirimbo. Visa guys. Okay guys. Generally fashion ndavuga ati ibintu ngiye kubirimba. Ngiye kubikora mu video. Rero ino video. Sema jina langu Nusa kuje mu mazubwe ubyuke ya muri Kivu. Mie only me, hakuna mwingine. Abandi barabaresha, I swear. Abandi barabaresha, barabapromisinga nibagira icyo babakorera. Ni mie mwanaume in Rwanda hano mu Rwanda. Ninge only me, Prophet Joshua le voyant Remitly Western Union, MoneyGram, Hankala, Banque Mondiale, Banque Centrale d'Afrique, is me, Raw Bank, ni mie, ATM, money machine, printer, wireless, Wi-Fi, is me. Come, urabona agasha, abandi nabundi kubabona. Abakobwa muri hehe, ningewe thermometre ipima abakire n'abakene. Bari ababatereta muzabaze mungire ngewe pime thermometre. I'm not joke. Hano na mafaranga umugabo ni ushira amafaranga hasi. Na kin reka ngira icyo muremere. Reka mukorere agasha. Reka muba amafaranga uyu mwana. Mube mani yiwe umwana yumirwe asurwe n'abamarayika ba finance. Asurwe n'abamarayika ba finance. Asurwe n'abamarayika ba finance. Robert Dr. Jock, coupe la vidéo. Ice Mobi ari kugenda ari gukora ahantu hadakwiriye.
bwambe yaraje kuri ATM machine, jina yangu wananiita ATM machine. Hankala is me. Western Union is me. Hakuna mwingine. Kaskazini, kusini, mashariki. I'm not joking. It's a reality. So, yagiye kuri ATM machine, agakanda password nayo. Ikibazo sinje, mwumve hapo. Joshua umukire wa mbere ufite amafaranga. Yenda ribashe gutuma umuntu afata ikibanza cy'umuntu akakimamo inzoga bro. Diri kibaye just drink. Ariko Prophet Joshua ibintu wavuze ukuntu biremereye. Ntabwo uri n'amafaranga wamaye. Waravuze ngo ugiye kumpindurira ubuzima. Amafaranga wamaye ndayagaye bitewe gutuma inzoga y'ibihumbi 800 ukamenya 50. Dengi screenshot yarayamaye ntabwo ndi kubabeshya. Prophet Joshua bameze kumamagara zikumbwira ngo dukure amafaranga umunyamafaranga umuguze tumwe. So Ice Mobi arashaka ko muwa 200 by'amanyarwanda. Araje kuri ATM machine arasabye 200 by'amanyarwanda. Nje kubimuha ndebe koko ko azi urwego ndiho, azi ko ndi money grab, azi ko ndi word remit, azi ko ndi limitly ndebe cyane gukora. Reka mukandi. I'm not joking, me. I'm another level. Super another level. Abandi muvuga na kintu baba marira. Ndabivuze. Murabizi ibyo ndi kuvuga. Na kintu baba marira. Muhora muvuga. Muhora muvuga gusa. Soka byose. Kenny utuje amafaranga yakugezeho. So I'm not joking. Ntabwo ndimo kujoking. Come please. I'm not joking. Come please. I'm not joking. Ntabwo ndimo kujokinga. Nawe ahanterere ngwino ukorera amafaranga. ATM machine natama kuvuga. Vana ibintu byo kwirata byo kwiyemera kandi waryamye n'inzara. ATM irimo kuvuga. Prophet Joshua is me. Prophet Joshua. Banque Mondiale, Banque Centrale is me. Hankala, Franca, Johnny, Dollar, Pound. Thank you.